Bradley Cooper hian min ring tata ani omlo se chuan tuna helai hian ka omlo fang ka van nei khop mai mi ten mangai na an ho chu ngai chu mutura kan du ani Bradley Cooper le Lady Gaga te hi A Star Is Born na an chang du na ni ti kan chiat vek kha Oscar po an che thahle nge ni kha hei wang hian anin kara mangai na alo piang ani thei mai angem he milar pahni te in kara hian Zebra Lavin trek chhoi chu a om chianga thian tha chau an ni nge Bradley hian a kop pui a chen na chana omem tunjuma hian Lady Gaga le Bradley Cooper te in kara engthil che nge om kan thir hodon ani chumi ma in channel min la subscribe ve lo te kha amak thei ino en ve thau sia min lo subscribe ve kyo phot ula ti chuan nuam veng kan soi chin ang khan min han om tir ve phot mai te u komena te in du in thashung Lavin lo soi chin ula du le min ha ula du le min sel ula min fak kyo phei chuan nuam ve chin takani fans te hian milar film changdon te ingai zong anga soizui mai an ching hle a Lady Gaga le Bradley Cooper te phei hi chuan film an changdon satli apo ni Lavin in hmanga ina lam romantic film A Star Is Born an na changjui an soizui po hi a om lo shan lawe Lady Gaga le Bradley Cooper te inkara thil thleng tam tak kan en hawanga nangma nge yin ngai da ni lo siam mai don nia A Star Is Born movie a khan Bradley Cooper hian Lady Gaga amu na masaber kha thil engkim bulchan na ania Bradley character Jack chu bara kalin chuta chuan Lady Gaga character Ali lozai lai chu awang huwa adu tangal ema abulami ne na chuan mui punrami na zai nge azai tak ti in azot hiala zai thiam ati hle ani hetiang de uhian atak taka po Bradley Cooper hi cancer ve te chanpui na tour event entrepreneur le philanthropist Son Parker a hosta akala hei hi Bollywood events changkang takni in heta zai hi tudang ni Lavin Lady Gaga nge ania Lavian Rose asang nge Bradley Cooper hian Lady Gaga zai lai hian thok del telina in sha a tin athuak lunglu panga vom ang mai ni in asia ani achong kamhan thasoi warna hi kan she thiam bik che lawa mase Lady Gaga hian atne hle ani ti ero achang khop mai Bradley hian soi chun zom zelin ache dan zong chu zei ati hle a orila lelte ki veng ang mai ni ati ni Bradley omdana hian Lady Gaga zona a waya ni ti asia thei atuk loka Lady Gaga ejen kol ngalin achen na mun Malibu panin akal ngal wang ani anin tondan chungchang soin amit meng chiang takine ena inzom na riaw an nei ti amu theyani bol atina omzota emni Bradley hian azuna awai nge to ti soin rang takin ali rol chang turin asom ngalani hetiang hian Bradley Cooper chau hi ami om Lady Gaga engtin ye omve kanti chuan hetiang che hian ka omve ti in Lady Gaga hian asoyani inzom na kan nei ngal ti in asoya in she thiam ton na an pani in kara a om ngalani Gaga hian Bradley nen anin hu masak ber hian ama achang dei to a shetu ang maya ai ngayani ole heng milar pani te hi chiang takin an mita anin ena inzom na an nei ti anin sheve ve ani chuan engthil nge thleng chunzom ta angle Lady Gaga hian phur tak mayin arong bol thiam zia alo show vela zanja tui tak an eidun ngala an chu ekhama an ti tur bera lut ngalin an zai duna an o ain me donem ti shat an tuma ni in me te reng mai Bradley hian Gaga hi film chang tur chau atan ati dalo a chan chin chen khat a film siam tura chuan tel adu tangal boka Gaga hian a seilena chungchang shilin Lower East Side chungchang le bar akal than na munte ashila heti level hi chuan hemite pani hi khwanu samsui chu kan tilaw ma se Hollywood samsui an ni kan ti thayang mase thil pakhat soilo kan la nei tlat chu chuan hemite pahni in mangai na tur hi adal tlatani chu Bradley Bialnu Erina Shayk a omve tlat kumsang ni som panga khan Bradley le Erina te hi kopui nei lo ve ania Erina hi Cristiano Ronaldo nen in chen hlim ania heti level hian Bradley le Suki Waterhouse te anawin chen ve chi abok reilote nuwa Bradley le Erina te hi anin zui ngala New York lama te zin dunin White House correspondent dinner party ate ankal duna anin ngai zong ani ti fin fia na turin Met Gala after party a anin form tu nge ani an pahni hian anin nge email phiana ma se anin kara har sakna te naw ero atheng ve fo tho anin chen ti thom aron ri a
heti lai hian Bradley hi supermodel Naomi Campbell nen breakfast an ei dun lai mu ania ma se an pahnih hian anin ngai zong chu a ang che lo heti lai vel tho hian Bradley hian A Star Is Born a boy pui lai me kani a achang tunu tur azon lai me kani bok mi chen khat chuan Beyonce som atum an tia ma se aroi na tur poisa anei dai si lo Beyonce changta se mu achak om viau tho mai a hit nge thawang Kwanurat ang mayin sang ni som Paruk Khan Bradley le Gaga te anin tongta a A Star Is Born na thokdun turin injem na an siam ta ni Lady Gaga po hi pasal hwal Taylor Chandlim ve thawani a Taylor Kenny le Gaga te hi sang ni som pakhata Gaga music video Iwenda ya anin to na changin anin kop chhauta charchara Gaga hian kumkhwa atan omdun tura siam anni aring hialani ma se anin chen na chan an soi chuak tam lo hle a ama sabera chuan Lady Gaga hian A Star Is Born wang ani pakhat ti apoma ama in Gaga hian alar na pom thiam tu atan mu a har tu thu alo soi to a heba ka hian ama chilbe le ti khomon tum tu te angai theilo hle ti alo soi to bokani A Star Is Born achana wangin in ngai zona lama hun anei thei to lo ti soima se mitam tak ngai dana chuan Bradley Cooper nen anin kara check chwai wang ani ring tu an thanem hle a hei wanga Taylor nen in chen anni an ring te ofurani hemi nuwa hian a agent Christian Carino nen anin date le a anin hualman hial nge ani heti lai hian Bradley le Erina te inkar chale in an fama saber tur an be sei meka Erina hi akut veilama Emerald zungbun moi tak abun mo ne in fence te chuan anin hualani an ring fur lomani meichanaw pangmel thatak mai lea an nei duna ma se anin hual nge hual lo ti ero engma an soi chuak du lawani heti lai hian he chung ko hlim tak mai hi himlo na in a ei chheveta a Bradley le Erina te pahnih po anjil ru ha dun thei hle ni ome A Star Is Born ti larnan Bradley azin kwal angai chin si anin kar a chetel telani hetiang renga om ai chuan ti in June sang ni som pakwa khan anin kar an ti top ta a achana A Star Is Born film hi atel nge mitam tak rin ta nani Lady Gaga le Christian Carino te po an boruak a chabik chuang lova February sang ni som pakwa khan anin hual na chuti topin anin chen vele a Gaga ayo tu chuan anin chen ani ve mai ni tima se an soidan chuan Christian hi athik thu a chle ni ome tunge athik chinang le tunge irin A Star Is Born hi a hit hle maya Oscara cello an perform du ngat phei khachu mi soizui a hlo na sa hle ani chen khat phei chuan an pani hian in kop an tumani ti in an lo soiman hiala ma se Gaga le Erina ten hei hi thu dik lawani ti an soya Erina le Gaga te hi anin holovin an borua ka cha ti lannan anin kwa don nge a Gaga hian an perform nung tak mai kha an pani in lemchan thiam tak an ni wangani atia show zinga lemchan pakhat ve mai ni thu asoi bokani mi puiten mangai na an mo in sha em chu lom motora kan du chu ti in asoyani ma se Erina le Bradley te anin chen ta thawa mi puite chuan Lady Gaga nen anin kar boruak wanga an pu fel me mayani Gaga Instagram lama Russian chongin Bradley nen anin kar wanga social na atam hle maya boruak a chalo te telani Russian chong live vel hi chu amak te noi emai ladling te lo mayang kanthil sha te changkhan zona siam chinang Bradley le Gaga te hian insom na engemo thuk tak an neyem neye ma se hewang hian anin ngai zong ti na ani chuang lo lemchan thiam tak pahni an nia tin chan chatak po an ni thei ni in ngai zona lam atel lo po ni thei heti lai hian Bradley le Erina ten anin kar engma an soi thadu lo wangin thu thang leng vel ati tampha hle thunga anin kar soi neu hi atam khopa mithen khat phei chuan Lady Gaga hian Bradley Cooper hi akmangai mai ni lovin afa apai ti hialin an soya ma se hi chu thudik lo hul hualani heba ka hian Bradley hi achian thatak mai Laura Dern nen mipui mua anin London wangin anin karin soizui a hlo le nga le boka Bradley le Erina te hian anin kar le anin chenchan engma soyan tumbok silo source chen khat chuan thian anga omzui an tum ti in an soya an ngai poimo masak per chu an fanu ania lim taka omtira dwa taka enkol an tum donani an pahni hian khopui pakhata chen dun an rem ti duna an fanu lea a joint custody an nei donani a omzia chu an enkol ve ve thei an fanu nun ti boilo an du ber ani bo Lady Gaga le Bradley Cooper te hi anin kopzuyang emle source chen khat soidan chuan Gaga hian midang chung ko ti chetu ni adu lo wangin inzep thei angbera omadu an ti a Bradley le Erina ten fa anlo nei dun to box nen Gaga hian miswal tak angalan adu lawa
Brad Pitt, Jennifer Aniston le Angelina Jolie te chungchang engkim Asia in alo mu ve vek boxi hetiang rilru apu po hi adem om shan lawe heba ka hian Gaga Chanten Bradley hi date har satakani ti in anlo shil sheve bok nen Bradley single to ma se an pahni hian anin kupngal chat ilo ring ringo tange iring swal de rani mai hun alokal zela hemite pahni in chen hlei theilo ni om tak hi anin kar ahla sot le maya ni e an film an promote lai kha chuan anin kar boruwa kha anung thavet bet chiang ani ma se an pahni thu chu atang chuan nuam titakin na an thok dun ani ve maya mi chen khat phei chuan Gaga le Bradley te hi om dun to in nei hlan an hna hlel to lutuk an lo ti thul heta hian evidence engma a om lawa thupwar poleng mai mai ani anin kara jack chwai lo om to ma sela anin kop zui don ti na ni chuang lo source chen khatin Gaga hian Bradley le Arena te in car ti chetu angalan adu la owangin a in la shangani anti hi arin omple a an pahni hian lo single ve po ni se hemi la owang hian anin kop kher po in arin om lawani an pahni in car boruak hi an film changdu na changin ania Bradley ne na film changto Jennifer Lawrence hian a she chiangang Silver Lining Playbook le American Hustle an changdu na Jennifer Swan Bradley hi zai takani tia soyin a chatak zeta na thopui nuam takani atipok Bradley hi alo zai ve shimshimin boruak siam thiam tak po ani ti chu asiat maya American Sniper a chanpui Sienna Miller po in an na tho dun chungchang soyin hun nuam chungchuang takani ati hialani heng actress Rachel McAdams Jennifer Garner le Jennifer Connelly te po in Bradley hi na tho pui nuam takani antifeka Gaga nen anin kar po hi hetiang wang hi ani thei mayangem hetiang boruak kara hian Lady Gaga hi tuna hian entrepreneur Michael Polanski nen anin date meka anin kar hi lotling takang mo nge Bradley Cooper lama midang soisel na tor huamin akir le zokang hei hi emni mangai na van duai chuniang le mangai ngam lo na khovela Gaga hi acheng po ani mai thei sin comment section a soihaule loi phot mai te ang